Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asenze ezinye izibalo noma izibonelo esisebenza ngama-angles, sikhuluma ngama-parallel lines. Awuthi ngiqale ngidwebe awuqala. Nayimigqamo e-parallel ngifake nezimpawu zokukhombisa ukuthi sisebenza ngama-parallel lines. Lezi mpawu zokukhombuza ngaso sonke isikhathi ukuthi le migqa isoze yahlangana. Angithemba usakhumbula ukuthi lo mugqa sengivesene ngawudweba la phakathi nendawo kulama parallel lines ami umele ini? Umele transversal line. Uline osuke ungene phakathi kuma parallel lines akho. Asithi ngiyazi ukuthi i-angle yami lokuqala esiphiwe ithuba lokuthi ivuleke iwu-60 degrees. Kodwa ke lengezansi angiyazi, ngakho ngiyifaka uphawu le-question mark. Kupho kunye bangipha kona mhlambe ngikwaziyo. Hayi bangiphe u-60 degrees loyo. Baphinde khona enye angle esingayivula noma sifuna ukwazi kuphela leyo phawu lo question mark ukuthi ingubani. Asidwebele enye angle yethu ngapha. Sithi nayo ingu-60 degrees. Kungani kunjalo? Ngicabanga ukuthi kwenza umqondo lokho ngoba phela bakuline ofanayo. U-60 degrees lapha phezulu kuyefana no-60 degrees lapha ngezansi ngoba phela basebenzela endaweni eyodwa futhi bayalingana. U-x ngizothi ukona lo osufunayo. Ngizothi x plus 60 isinawo vele kumele usiphe u-180 degrees. 180 degrees ngoba yini? Ngoba sisebenza ngo-half wendingiliza. Uyabona umdwebo wethu la ngezansi. Sesiyabona ukuthi u-x wethu ungangubani? Ungango-120 degrees. Ofana ngabe kwenze umqondo nje okukhulu ukusheshsha ngoba phela uma ukuthi sisebenza ngo-half wendingiliza engu-108 degrees sino-60 degrees sishoda ngubani? Ku-120 degrees. Angithembe kuba lula kanjalo. Base uma sesiqedelela indingiliza yethu siyaba nomunye 120 nomunye u60 ongasiphelelisa nje kusiphe indingiliza yethu ephelele ehlangene engu 360 degrees. Ngapha u120 nangapha futhi singaba no120. Sivule eminye imigqa yethu esingasebenza ngayo, eminye imigqa yethu eparallel. Sibone isibonelo sesibili. Ngithembe uqame ngokwanele umugqa wami loya. Nanku umugqa wami we-transversal. Lo sinika ithubathi ngudwebe ngapha. Lo sinika ithuba singuthi ngapha. Osipha ithuba lokuthi kuvuleke ama-angle. Ngine angle ngapha. Kuthiwa ngiphiwe vele ukuthi iwu-50 degrees. Ngiphiwe nenye ngapha ewu-120 degrees. Uyayibona ukuthi imigqa yethu le parallel ayisoze yahlangana. Ingakho ibizwa ngani? Ngemigqa eparallel. Imigqa engasoze yahlangana. I-transversal yethu ke manje sesivezele ukuthi sina ma-angles owa-50 lapha phezulu sibe noni no-120. Okufanayo nokuthi la ngezansi singaba no-50 wama-degrees. Ngoba sikususela lapha phezulu u-50 degrees nala ngezansi siyabona ukuthi ungaba 50 degrees ngoba kuyelingana. 120 wethu engabe singawulinganisa nokuthi naphezulu kuyefana ngaba 120 ama-degrees akuzufana. Asama ukwenza isibonelo ngapha. Hithi nginomdwebo ome kanje. Ngibe no-50 degrees ngenhla. Noma ngithi ukusula lokho. Sibuyele kusibalo sethu. Noma kowethu umdwebo singaze siyidide sifake imidwebo
eminye engadingeki sithi-ke ngino-60 ngapha. Bangino-60 ngapha ngishoda ngobani? Uyabona ukuthi ayihambisani imigqa yethu, kusho ukuthi not parallel.